Da li znate gde su napravljene prve skije u Srbiji? Nemci su 1941. okupirali skoro celu Srbiju, a nemačka vojska je stizala do svih krajeva. S obzirom da je Srbija bila okupirana u vreme zime, sa Nemcima su stigle i prve skije. Njihovo iskrcavanje u jednom planinskom selu budno su pratili Milija i Janićije. Iz vagona su iznosili nešto sasvim nepoznato, nekakve daske zakrivljene na vrhu. Morali su da saznaju o čemu se radi, a jedan pričljivi Nemac im je sve do detalja objasnio. Okupili su svoje društvo stolara i veoma brzo su od drvenih letvi napravili skije. Za prvu vožnju čekali su noć, stali su na zakrivljene letve, vezali ih konopcem oko nogu i spuštali se niz brda celu noć. Skijali su do jutra, a čarolije su te 41. godine trajale sve dok ih sneg nije napustio. Prve skije u Srbiji su napravljene u selu Rudine na Zlatiboru, a Milijin sin Ilija Glišović je postao jugoslovenski prvak u nordinskom skijanju. Ilija je bio i prvi Srbin koji je ručno izrađivao skije, štapove i vezove. Ovo je priča o srpskom generalu prema kome su i nacisti imali veliko poštovanje. Krsta Smiljanić je jedan od najboljih vojnih stratega koje je vojska Srbije imala. Odrastao je u porodici u kojoj je vladalo mišljenje da nema časnijeg poziva od oficira u srpskoj uniformi. Zato je s najvećim zanosom svoj genijalni intelekt posvetio vojsci. Zbog svojih sposobnosti već u Balkanskim ratovima dobija čin pukovnika. U Prvom svetskom ratu mu je bila poverena komanda nad jednom od najbitnijih divizija, Drinskom divizijom. Kada su Nemci okupirali Beograd u Drugom svetskom ratu, jedan od prvih zadataka im je bio da ga uhapse, zbog opasnosti koju on sa svojim veštinama mogao da organizuje. Kada su nacisti ušli u njegov stan, hapšenje su izveli uz vojni pozdrav i veliko poštovanje. Sve vreme u Drugom svetskom ratu su ga držali pod nadzorom u njegovom stanu u Beogradu, gde je i preminuo. A rođenje i najduži deo života posvetio je Zlatiboru. Bio je jedan od najboljih igrača na svetu, a do kraja života je igrao za srpski klub. U detinjstvu nije imao mnogo. Izgubio je oca u Prvom svetskom ratu, živeo u siromašnom kraju, pa brze noge i oštar fudbalski postaju jedino blago koje ima. Aleksandar Tirnanić, poznati kao Tirke, je najduže igrao za BSK, odakle je sa 19 godina bio izabran za tim reprezentacije za svetsko prvenstvo u Urugvaju. Bio je čudo BSK-a, a kasnije jedan od najpopularnijih sportista i jedan od prvih pravih fudbalskih zvezda. A nakon rata kreće njegova karijera trenera i selektora, gde se ponovo upisuje u istoriju kao jedan od najboljih. Kao i ostali srpski reprezentativci iz Urugvaja, učestvovao je u ratu protiv nacista, ali za razliku od drugih heroja i na svoju sreću doživeo je duboku starost. Preminuo je u 82. godini života u Beogradu, a danas jedna ulica u Beogradu nosi njegovo ime.